bo Sintex Chini MLA Puravat Romoya Chungno rimi bo para mungke sota para se jungke mami district Mizoram tongo bo nai ding Sintex tawa chungbak nai jang morkhia tongo jang par nai ledi jang tre bo jang par boro adale khrang pho tongo som pho tongo klai boro je bo an ma di sang khepai tongyo boro chin parau khe chungkhe tui mai thau ya ang thingyo tui pai pho ham ya mon ta te yo chin MLA chungno rimi se jang nai ledi hi parawo Sintex ba ni ma Chini MLA Robert Romoya Chungno rimo bo tinio ti bia su pha sombai krangbai burkhe tongo jang nai ledi jai kherung khai lai tong ha o ko gari tre gari on forung khai lai tong kho gorowo bo chini do ro tre kar pai tong kho chini bazama bo join ro morkhie chini bialni MLA chungno nang khrumo bai chungno ria phi ha khakchang ma sa kema tongo arengmi pro khe chung Toi Khaukchoimo jo tobruk le je phainai le sinai tui pai hi nai di bor khe sarang ro bai jom paiya tui phaimo hamya himbo bo hi nai le di tui pho phaiya tui kri bo tui pai le tongo ar pho tui manu ya tui sema kuya bodi khia chini paro ba thakha tui bo khokchuyo chung kan ruwa tuna tlin komani kan sotapa rethi mi fek dia mi ram khuaimo mi chite omo pura bar romoyan slimpa e atheya robam kho mai kesia doya lom om parau pusing ke joto takuro nasadi bosus kangpuo siarai je borobo jampui khagrung tumpuo Number 1 ACDP mainai pho wemine ha na hi pho bo manu pha prato saye je mai ti bere sami hi azamo abo ACDP mai pha do abo le phu ya abon ke line sai pi ma chu rinai bas samo hai dor thangpo jongnom thangpo or tha thangpo tuidam thangpo soba joto samo nasra de ai parambro joto abo ke pin is samo ka our line no had a ball line. Number 2, number 3 takhe percentage chung sainia MLA hatse constitution MLA number 1 paimo aboni khoye 3 MP election ole ekdom party judale ro para nango tero khancho hati lablo hoila arsang kima pucher me pucher me nakha khobe kan pucher me nakha